ese constitution yetu ya Kenya. Yes. Ne begete clear the four of the functions chimu MCA. Na ne begete clear role yu MCA. Role yu MCA tulikoro sia nga oro sia para. Ani oro sia nyagitari. Oro sia ntogete. Oko propose. Kirwa propose through public participation. Kwe chasa bantu bao wekana buo wali ko represent kwa baboli ngito tokole ko minte kwa baboli abantu abo si pipa te ndo bito tokoru nepi ndoto getenya gitariga ndoto gete estimaga ndoto gete para ndoto gete because no anji para njiro ko njire ward cha county para njiro ya national government cha kera cha kura chipara jo sinjiro akina hai isarol yo mu MCA ngendo ko lobby no create a network. Yes. Onye pare era rebu wo saligete ne yo mwempi robi omwempi mote pare ngone troboso kona bantu bana bakoletiki bakumia yendo sire pare onye tukonye ndo sori gobeka tora maandamano. Yes. Abantu bakoleki you are robi kwa tumikire chingulo cha mu MCA kwa rosire bantu beba bakindiria yao. Yes. Onye market ne takere korosiwa abantu muna banda ko yomra tunyate word for some to what market mboro sai ko kurwana to market usinigere epa market era rosiria twenya na along the corridor usigega meeting points sina ko abantu akumya na bangege tokuruka matangamano no aga shidika ko abantu akore biashara ai numuno rai. Yes. Ukorobi bono why uri robi ebinte bie kwa chire shedi cha jipikipiki cha bego kirase wakino waka shedi kabanga na bakore biashara ngako muntu kyole important ya muntu kyole ole vulnerable no muntu ko tuwe ko nyanya osino muntu we pibiranya ko myoko cha sekete gaibi abera anyocha hotel. That's what you need to do. MCA egibinte bine no kora no create a network number 1. Number 2 no ko tekera bantu angi bategete ibinte kwa bire ende kwa bisuguma